Movit Company Limited birukangirira abantu ba district ya Bunyangabu n'ebichweke bijehinguririze barukubambekere bibina bina ahari Kidinde mu primary school no kuta desks bibine byombekirwe. Omukoro ogu gukurirwe Minister wa Government z'ebyanga barambarugahara kandi asimira omurumo okozurwa ba Movit Company Limited okwatiraho government okutungura ebyo bwegese. So Movit munywano wange gwenda kusima webale muno ukombeka isomero lino 5 classrooms tichangwire nga government okubudgetinga nga government ni mu budgetinga ni bagamba tombekere classrooms 8 nekisaye chompira ejweri kagendo ngo nanga maracha bagamba bakoize 2.8 billion naro bombekere nagamba itabasuma ba Uganda bano bamuntu arabakolera ki. Mukuru wa district ya Bunyangabu Peter Musings asimira rukurra Movit abo murumo gwakozire. Twenda kusima omulingo gw'embaganiza ka district otujuire otugereze omugugu ogwa classrooms akwa Kadindemo classroom blocks enyingi zikuzire zalizombekerwa akasumi kayingi na mbere yatandikire kandi no mujage nyuma okaita gwa sisa classes zike betatu uwaita kwa 5 zinu nisaba abantu wa Bunyangabu tudere Salongo section Mungaro laying a foundation, and now we are here to prove that the foundation we laid, now we are handing over the final classroom block of 5, and we appreciate God for that and appreciate the foundation for supporting the budget to make sure the work is done. Simpson Birungi owatankire Movit Products azirengwa hishomereri noho yihera amagezi agamukiza hari obwahati amagezi bona katandikira mu isomero lino lyenyini so nimo abana bakusomera mu isomero lino mutekemo amani nimo mutandike kusaba mu benkanye mwaketegereza abana bato nyowe okugambira amazima nsemerirwe muno waderini isomero nyizire kuri handing over kinu tukakikora kuruga hamutema busaha yatuhambirize akuba twebuza twagamba abantu abasagikire kitongole kine myaka 29 nogenda kubasasurota gasha kwa Anita Tukunda.